wari uri hano haruguru, amaguru yari ari hano, ariko ikigaragara yaramukubise ntiyasamba, kuko n'amaboko n'amaguru ntabwo byari birambuye, ntabwo yasambye. Yamukubise ku ijisho, yamukubise gutya, hari twabonaga harobotse nyine urebamo imbere, urebamo ibintu by'imbere by'umweru. Ubwo rero yaguye agaramye, niko kuntu nabibonye, n'ibigori byari biri hariya nabyo byari biriho amaraso, uko amaraso asa nkaho yahise atungereza. Biragaragara ko n'uwundi wari we wese agarutse yajya mwica. Ntago twifuza kongera kumubona muri uyu mudugudu cyangwa muri aka ka Nyamagabe mu murenge wa Tare habereye ibiteye ubwoba. Ni inkuru yahamuye imitima ya benshi. Iyi nkuru yarijije abanyarwanda benshi, abandi barwara imitima, abandi barahamuka. Iyi nkuru nuyumva nawe uraza kurira. Ni mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Tare ahabereye amahano. Umugore w'imyaka 35 yaje kwicwa, yicwa urupfu rubi cyane, baramwica barangije bashinyagurira n'umurambo. Uru rupfu rwarijije abaturage benshi. Ishami ry'ubugenzacyaha rihageze rirarira, ishami rya polisi rihageze rirarira, abaturage bahageze barize. Ishami ry'ubugenzacyaha burihagera yahise rihamagaza imodoka ya polisi ishinzwe gutwara imirambo. Imodoka ya polisi akanya ko guhumbya yahise ihagera, ihita ishyira uyu witabye Imana mu modoka ishinzwe gutwara imirambo, iba ari imodoka ya polisi. Nibwo ishami ry'ubugenzacyaha ryatangiye gukora iperereza. Batatu bakekwaho icyaha bahita batabwa muri yombi. Ku makuru abaturage batanze bavuga yuko uyu mugore yagiye guhaha mu masaha ashyira saa 12 z'umugoroba, ariko akajyana n'abagabo babiri. Nibwo rero baje kugaruka abagabo babiri bonyine, uyu mugore batari kumwe. Uyu mugore aza kuburirwa irengero, abo mu muryango we baramushakisha baramubura. None inkuru izindutse ivugwa yuko uyu mugore yitabye Imana. Abaturage batanze amakuru bavuga yuko uyu mugore yarari ku isatere mu masaha ashyira saa 1 ari guhaha, ariko nibabyitaho bamwe bariyitahira baza kumusiga. Nibwo rero uyu mugore bategereje ko ataha baraheba. Magingo aya ngaya uyu mugore yagaragaye yitabye Imana. Ishami ry'ubugenzacyaha ryahise ritangira gukora iperereza. Abagabo babiri bari kumwe mu masaha ashyira saa 1 saa 2 za nijoro bahita batabwa muri yombi, ariko bavuga yuko nyakwigendera batigeze bamwica, ahubwo bamusize ku isantere ibo baritahira nk'uko bisanzwe. Bityo rero barekurwa bagasubizwa mu miryango yabo kubera ko icyaha bari gukekwaho ntabwo bagikoze. Ishami ry'ubugenzacyaha aya magambo bavuze ntabwo yigeze ahabwa agaciro mu gihe iperereza rigikorwa. Baracyari mu maboko atari ayabo, bari mu ishami ry'ubugenzacyaha. Uyu mugore asize umuryango w'abana 3 ndetse n'umugabo, bivuze ngo bose hamwe bari umuryango w'abantu 5. None birangiye habayeho ikintu kidasanzwe, birangiye yitabye Imana. Umuryango wa nyakwigendera usigaye mu gahinda n'amarira, uvuga yuko uyu mugore yarinda kemwa, kandi uyu mugore yuzuzaga inshingano z'urugo, yakoraga neza kugira ngo urugo rwiwe rutere imbere. Abaturage babonye umurambo we bavuga yuko uyu mugore yishyuriye abantu bagera kuri 10 ubwisungane mu kwivuza mu mwaka wa 2025. Icyo gihe mituweli yari ikigura ibihumbi 3. Yishyuriye abo bantu ubwisungane mu kwivuza, barivuza bamurataga ibirwi. Ni umugore rero witondaga, ni umugore wubahaga, ni umugore wakoraga buri kimwe kugira ngo abaturage bishime. Uyu mugore rero ikintu yarashinzwe mu mudugudu yari mutwara sibo, bivuze ngo yari afite iraka ryo kuba yari mutwara sibo hano mu kagari kiwabo. Niwe mugore wumvaga abaturage, niwe mugore wakemuraga ibibazo by'abaturage. Ngayo nguko rero ishami ry'ubugenzacyaha ryakomeje gukora iperereza kugira ngo abandi bakekwaho icyaha bafatwe batabwe muri yombi. Ariko magingo aya ngaya ishami ry'ubugenzacyaha riracyakora iperereza kugira ngo abandi bakoze kino cyaha bafatanyije n'abana bagabo babiri kwica nyakwigendera bafatwe batabwe muri yombi. Abaturage basabye ishami ry'ubugenzacyaha yuko aba bagabo babiri babazwa icyatumye bica nyakwigendera, bakavuga n'impamvu bamwivuganye, kubera ko nibo bamwishe, kubera ko nibo bagaragaye bari kumwe mu masaha
akuze, bityo rero bakaza gutaha bonyine, bataha no mu masaha akuze. Nyakwigendera ntiyaza gutaha, aza kugaragara yapfuye yajugunywe munsi w'umuhanda mu nzira yacagamo agiye ku isoko. Bivuze ngo bashobora kuba bamwishe kugira ngo bayobye inzego z'ubuyobozi bakamujugunya munsi y'umuhanda, bityo abaturage bari mu gahinda n'amarira bavuga yuko aba bagabo babiri aribo bakoze bino. Uko byagenda kose bafatwe, bahanwe, batabwe muri yombi, bakatirwe igifungo cya burundu. Kwica umuntu wabigambiriye ndetse ukamwica urupfu rw'agashinyaguro, ugashinyagura n'umurambo, iki cyaha gihanwa n'amategeko, gihanishwa igifungo cya burundu kitakabanyirizwa ibihano. Ariko hano abagabo babiri bafashwe bavuga ko nabo bahuriye n'urupfu rwa nyakwigendera, barekurwa bagasubira mu miryango yabo, bakajya kwita ku miryango yabo. Ariko ibi bavuze ishami ry'ubugenzacyaha ribu ryabiteye utwatsi, bavuga yuko ahubwo bagiye gukatirwa bagafungwa igifungo cya burundu, mu gihe abaturage basabye ishami ry'ubugenzacyaha ribu yuko bazanwa mu ruhame bakaburanishwa ku karubanda, bakavuga icyo bahuye nyakwigendera. Ngayo nguko rero uyu mugabo nibamukatira tuzabibamenyesha, igifungo bamukatiye nimba ari icya burundu, nimba yagabanyirijwe ibihano tuzabibabwira. Ni mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Tare. Turabakunda cyane, Imana ibarinde, Imana ibahereze ubuzima buzira umuze. Niba rero bwa mbere ugeze ku isheni, ibuka gukora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo uzajye umenya byinshi dukora umunsi ku munsi. Nongeye ko kwifuriza umunsi mwiza, Imana ikurinde, uhahe uronke. Yari Kidasamura TV Rwanda hano mu mujyi wa Kigali, ariko amakuru yo akaba yakomokaga mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Tare. Nge nitwaga Urw'inkorogoto bakora rugakonkoma. Turabakunda cyane, kandi ikindi ako ga subscribe nyaboneka nugenda utagakozeho kugira ngo udushyigikire, uduhe support, twese dukomeze tuzamukane. Imana ikurinde, guhereza ibyo kurya, akazi uri bukore Imana